Izuru Journal of Cranophasia yagaragaje yuko izuru rifite ibisobanuro ku bijaniranye n'imibereho cyangwa se n'imyifatire ya nyiraryo. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bagera ku 1700 bwagaragaje yuko abantu bibumbiye mu magurupe 18 y'amazuru. Manayake gurupe 14 nizo abantu bisangamo bose. Hano twari tugize ngo mu magambo magufiya ahinnye tuvugeho ibiranga gurupe nka zitandatu. Gurupe ya mbere ni gurupe y'abantu bagira izuru rirerire. Abo bantu barangwa n'ubushakashatsi n'abashakashatsi. Ni abantu bakenera barwana no gukora ibikorwa bigezweho. Abashakashatsi ni abantu b'umwete, abantu bashaka gukora ibintu bigezweho. Abantu bagira izuru rito ariko rigufi ni abantu barangwa n'ibyishimo. Ibyishimo, igikundiro, bukuri, binyangamugayo, banezezwa no kwibera muri famiye. Ba gatatu ni izuru risongoye. Izuru risongoye ariko rigufi. Abantu bari muri iyi gurupe ni abantu b'indashikirwa cyangwa se ni abantu batanga inama nziza ku bijaniranye n'icungamutungo, icungamari. Ni abagestionnaire beza, ni abantu bazi gucunga umutungo. Gurupe ya kane ni gurupe y'abantu bagira imyenge y'amazuru ikaba minini. Iyo gurupe ni gurupe y'abantu hisangwamo abantu benshi bakora ibintu bya gaspillage, batazi ibintu byo gucunga umutungo, barangwa no gukora ibintu dépenses zikabije. Barangwa no gukora dépenses zikabije. Iya gatanu ni abantu bagira amazuru agira imyenge mitoya. Bariya abantu bagira amazuru y'imyenge mitoya ni abantu bakunze kwiyitaho, barangwa no kwiyitaho ibo ubwabo, ariko nanone bakita no ku miryango yabo. Gurupe ya gatanu ni gurupe y'izuru bita Y. Ni gurupe irangwa mwo cyangwa se ibamwo abantu b'abanyabwenge, abantu bagira ukuri, abantu bagira amahame. Ndatekereza yuko ari amafoto ari hariya kuko twagiye tubivuga tubitandukanya, ariko n'amafoto urebye ku mafoto niko bimeze. Ubwo rero waba nk'ucumitaho ijisho ukareba kugira ngo urebe niba wakisanga muri aya ngaya atandatu, muri aya magurupe atandatu. Sawa sawa, murakoze, asante sana no gukomeza kuganira twese. Nuko